praise the Lord. Ia le tō le nei, tai au whawhelo i atu, ma whaataro whaatu i le tatou ainga, i le nei tai au, whiawhia lava i le nei aso ona, o le alofo le li, o lo whapeona, whaatu muina i pei tatou, le whiawhia le oli mai le li, o lo whaamalosi e pea oe mau le tangata whaatuatua, le whauma maua le nea wano, mai se lava le awanoa tatou teo mai, e whaanulongo ai le upo le atua, whawhera i atu fo i ana au auna, so se tasi lava o lo maua le awanoa, e whaanulongo, ma mafuta mai i le nitai au, tau ina ia vea pele upo le atua, e whaamanuia i ate oe mano loto, whaamalosia i lo loto i le nitai au, ia malu I tau ina ai oe o le mea ngā o lo mana umia, e le tangata ngalue, ia lui tau ina pea, lona o langa, ia so uma, ai au ngā ia pea lui tau ina I le upo le tua. So, greetings this morning in the wonderful name, the most beautiful name, the name that is above every other name, the name of Jesus Christ. That's the name that we sung about this morning, that He is Lord. Praise God. So we greet you in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ this morning. So let us pray. And then we will go to the word of God this morning. Tātou tatalo, whakataitele lava no mātou atua, mātou maua fo I le nia wanoa, waulia mai e I mātou. E le ngata ia te I mātou ai o le ainga o Keriso. So se vaenga o lo whapea o na launga, ma awa oina, ma tala ina ai, lau upu, lau finangalo I le nitai au, o le tatalo ta ma, ina ia whapea o na whaamalosia le tino o Keriso, I le nitai au, e awala I lau upu. Whaktai o lau upu, o le sulu le o mātou vai, o le malamalama I o mātou wala, e a ngafo I lau upu ina ia aoa o ina I mātou, aoa ina I mātou, whaatonu ai I mātou, ma whaapoto ai I mātou, I lau ami o tonu. Le li ie, saunia fo I o mātou loto I le neitai au, ina ia pa'u le upu, le whatua lau upu, I le lei, ua suoto sina ina ia tupu, ma fua mai, ma ia au ngā, au mātou whaatatari atu, I le toia fia mai, o no mātou alii, whaola, whamanuia ia wau auna, o lo whapea ona whaalongolongo I le nitai au, Di ia oe ala atu lo mātou tatalo, ia Iesu Keriso lo mātou alii, o no mātou whaola, and we all say, Amen. Amen. Le nitai au, o le a tatou te patasi lava I tua, I le mea ua o ma I ai le tatou mata upu. O wa le mata upu lea Ioane, ua atoa nei le toititi atoa le lua tau sanga. Tau ona tatou wa o awina, ma sa ili, ma vaai, I le tusia le apostolo a Ioane. So vi ia le atua o tatou tau nuu mai foila, I le toe mata upu. So praise the Lord, for the last couple of years, we've been looking at this book of John written by the apostle, and we have now finally arrived at the final chapter. So praise God, in 2020 we started this journey back in 2018, and so praise the Lord that we have arrived 2 years later, nearly 2 years, and it's been such a blessing to us. So vi ia le tua le nitai au. I le vaiasu na tua na ineina tātou wa aia ina ua whaali Iesu ia toma. I le whaiupu e luas fuma le iwa na whape ai upua Iesu ia toma. Toma, amudia o e lewa ai mai, ai tali tonu mai pea. O le upu na Iesu na whaatatau ia te I lātou malava e afua mai le teimi o le apostolo. Se i mai le tai au nei, I le au whaatuatua o ele I wa ai tino ia Iesu, ai whamai ea, ai tali tonu lava I le suafa o Iesu. Last week we heard as Jesus presented himself alive and well to his disciples, and Thomas included. He says in verse 29, Thomas, because you have seen me, you have believed. But Thomas, blessed are those who have not seen and yet have believed. That he's speaking to us as believers this morning. We have not seen Jesus. We never saw the resurrected Lord. But yet we are so in love with him. Yet we believe in him with all our hearts. Praise God. So vi ia le tua I le nitai au, ona o loo tātou talitonu ia Iesu Keriso le li I whaola. For mai whai unga o mata upu e luas furu, a otu sia ia mea ina ia talitonu wai o tau. Mana tua foi, o le whai upu lea,
sa whaapea ona whaautuina a toa i ale tusia a Ioane le apostolo o le moli maule a Ioane whamai ina ia talitonu ai o tō o Iesu o le keriso lava ia o le alo o le atua soifua whamai ina ia maua i fo i le ola I lona suafa e o tō o e talitonu. So ele I mavae, ele I tea, le maalosi, ma le moni, ma le whaamaoni o ia upu. Pea o na tātou whaitawina I le nei lua tausanga. Ele I mavae le maalosi anga o upu ia na moni mau ia Ioane. In the final verse that John wrote in chapter 20, this is the purpose of John's gospel and his account. And he writes, but these are written, everything from chapter 1 to chapter 21. The apostle says, these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God. 2, and that by believing you may have life in his name. That hasn't changed. And we've come to realize and praise the Lord that over these last 2 years as we've been unpacking this book, we've been so blessed by this book. Praise the Lord. And that power of John's account hasn't changed. Praise the Lord. So vi ia le tua I le ni tai au. Ai o le tai au ngale nei, o tatu tau mai I le mta ko luas fu matasi. O le mta ko le luas fu matasi. O se toeva ainga a Ioane le apostolo. Malana moli mau I le ali faula ina ua toe tu mai. O se mata upu fo I ua au mai ia te itatou le tangata whaitau. A wā e iai fesili o lo fesili ni ai e tangata. O le fesili o te fia fesili e le tai aule nei. Po le ase winga, po le ase wa ainga a Iesu malana whenga iai ma le au so. Ina ua mawai lona toi tu. So there's a question that arises from chapter 21 because this is John the Apostle's final account in regards to the resurrected Lord. And one of the most popular questions that is asked is, what was Jesus' relationship with the disciples after his resurrection? Was there a relationship? Was there anything that confirms that the Lord, for the 40 days, what was it about him, between him and the apostles after his resurrection? So, o le ase winga tātou te vaaia I le vau Iesu mauna so ina ua mawai lona tu toe tu mai. O le mta upu le luas funga le tasi, o le mta upu e mawhai ona tali I le fesili lea. Ai sea, a wā tātou te tali tonu a o mafuta Iesu ma le au so le tonu ma le awhatau sanga, na o le wha moe moenga a toa o le au so Iesu. O mea na lato wheo a iai, o wā venga na lato wa aia, o mea ai na ai ai, o mea na no nofo ai. Sa a vea Iesu ma puipuinga ma saunga le mu o le au so, I lea tolu ma le awhatau sanga. E o lava I le vai aso na va ai ai le li whaola I lona maliu, sa whaapea ona alofa le li I ona so na le whamenta a pasuma tofu tolu, ua ia alofa ia te ilato, ua oo I leiunga. Lea na tātou whaangalonga mao ina, a ole I maliu o ia, na avea na upu ina ia saunia le au so, mo le ave eseina o ia. Na avea lana upu ina ia moli maua ia te ilato, a utoi foi le tama, e au ina mai le fe soso ana. Le nganga pa ia. Sa whapea ona saunia I e le ali I whaola, lana au so, molona maliu. Ai ole atato mata I le tai aure nei, I le mata upu e luas funga le tasi, ina ua mawai lona toi tu, sa whapea ona whaamau ni ai, le alofa o le whaola, I le oso. Praise the Lord. Mawai lona toi tu, tato mata I le taliina o le fesili, po le ase winga va aia o le ali whaola, ma le au so, ina ua mawai lona toi tu. This morning we look at chapter 21. In chapter 21, John the Apostle, he gives us an account of the resurrected Lord between him and his disciples. And a question can be asked is, what's the relationship between the Lord or the resurrected Lord and his disciples post-resurrection or after his resurrection? We understand that the disciples were, for 3.5 years, that was their whole focus was the Lord Jesus.
Everything about their lives they left behind and followed Jesus. He protected them. He provided for them. He sheltered them. He fed them. Amen. But we read in chapter 21 and ask this question, well, what was the relationship between the resurrected Lord and the disciples after he had resurrected? And John gives this beautiful account from verse 1 to 14 that answers exactly that. The heart of the Lord for his disciples. Amen? Ia le tua, ia tato wole upo le tua le ni tai au. Faita wina wha mone le whaipu mua. Ia se ia whaangata mai i le whaipu e tonu. Mawala utusi, tato whaitau whaatasi mai ai. O le whaipu le mo moe o le tolu, fia maua ele manatu mo mua. Maua ia. Iesu i le au so i le vai o ti e ria. Ufa pea ona whaali oia. Sa whaatasi Simona Peteru, utoma wai moa ia titu. Manata nielu o le kana i Kalilaia. Maata rio sepitei. Manisi o ona so o toa. Ufa yatu Simona Peteru ia te ilato. O te alu o te whamota. Ufa mai ilato ia te ia. Tātou te o fohi maoi. Walato o atu, ona lato o ae loa lea I le paa. Ai maua se ia itasi I le po. Verses 1 to 3. After these things, Jesus showed himself again to the disciples at the Sea of Tiberias. And in this way he showed himself. Simon Peter, Thomas called the twin, Nathanael of Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and 2 others of his disciples were together. Simon Peter said to them, I am going fishing. They said to him, we are going with you also. They went out and immediately got into the boat, and that night they caught nothing. Okay, amen. And tau koe suma tasi, whaipu mo moe o suma whaafia mau e tato talatala noanga me tato launga I le nitai au. Whaautu ina whaapea o Iesu, Maona so'o I Kalilaia. So we'll be reading from verses 1 to 14 in our sermon titled Jesus and His Disciples in Galilee. O lo tatou mata mata I le keriso toi tu. Mana tua foi wa tatou I loa mai lana awhionga pa ia ina o mawai na toi tu. Na o la tau lava o e tali tonu. Na whaali ai le li I whaola. Wa tatou I loa foi mai le upo le atua. E whaalima o na whaali Iesu I le aso lava le e tasi I lona toi tu. Ma whaali ai a Iesu o I lona au so'o matoma. So vainga mua mua na tato vaai na vaai Maria le makatala. Na vaai so'o to rua na o e mau. Na vaai Peteru. Na vaai o na so'o a o iai la to I le potu. Tono o whait toa. Ma whaali fo Iesu ina o mawai le Iesu e tasi I ona so'o matoma. Lea lana tato whaitawina I le Iesu na te anei. So as we read in chapter 21 this morning, in verse 1 it says, after these things Jesus showed himself again to the disciples at the Sea of Tiberias, and in this way he showed himself. Tatou mata mata le whaipu mua mua, e whaalua o na taua le upu lea, whaali. Whamai wa mawai mea, o na toe whaali lea o Iesu I le au so'o. Whamai whai unga whai upu, ua whaapea o na whaali o ia. O le whamauninga o le toe tu mai o Iesu, na whaali tino lava o ia, I lona au so'o. So if you see in verse 1 the word showed, or in other translations it's to manifest. Jesus, it says there, it uses the word twice, and it says, after these things Jesus showed himself again to the disciples at the Sea of Tiberias, and in this way he showed himself. It was to confirm that he had resurrected. There is no question that the Lord has resurrected. Ai whamai le manatu mua mua I le nitai au, o te whiatala noa ai, o le manatu mua mua, o le whaata mala ma le leo sitai. O le whaata mala ma le leo sitai. The first part of our sermon that I want to talk to this morning is failure and disobedience. Awa o le vaenga mua mua tātou te vaai e, whamai o na toi whaali lea o Iesu
i le au so i le vai o tiperia. O le vai le o tiperia, o le isi mo o le vai o Kalilaia. Ai a tatou sue i le ina uma vai le toe tu a Iesu. Whamai opo Iesu na whaapea tu ai a Maria ma Saloma i le mataupu e lua se fulu ma le Maria ma katala ma le isi Maria. Whamai le whai upu e se fulu. O lo iai le mātai o e lua se fulu ma le valu. O upu ne Iesu ina ua toe tu mai na whaapea atu ai tina, ma whaapea atu. Ia la tau o atu, whamai lua te tau atu i oso, ina ia la tau o atu i Kalilaia, la tau te iloa mai ia. Whamai whai pa sfulu ma le ono atu ai lea o le au so e to se fulu ma le to atasi i Kalilaia, whamai i le maunga na poloa i atu wai, Iesu ia te i la tau. O le vaenga mua o le tatou mata upu i le nitai au, o le whata mala ma le leo si tai, o le whetalainga Iesu ina ia whaapea o na wheloa i mai i Kalilaia. Ai whamai le moli mau a matai o, ina ia wheloa i le maunga na poloa i atuai Iesu ia te i lātou. O whea tonu le vaenga le te tau o na whaatalitali ai le au so o mo Iesu i Kalilaia. O le maunga. O le maunga le whai mai le moli mau a mātai o. Ai whai mai le moli mau a Ioane. O whea sa iei au so, sai le vai o tiperia. O le manatu mua, o le whaatamala ma le leo si tai. In the first verse we read that Jesus showed himself again to the disciples at the Sea of Tiberias. The Sea of Tiberias is otherwise known as the Sea of Galilee. But we know from Matthew's account in chapter 28, verse 10, Jesus says to Mary and Mary Magdalene, and the two Marys that were at the tomb, and Jesus says to them, "Go and tell my brethren to go to Galilee." And in verse 16 of chapter 28 of Matthew, it says that the 11 disciples went away into Galilee to the mountain which Jesus appointed for them. But John's account says that they were at the Sea of Galilee, or the Sea of Tiberias. They weren't at the mountain. Praise the Lord. Amen. They were at the sea. Amen. The first part of our sermon this morning is failure and disobedience. Yes. Because what we see here is the disobedience of the disciples. Whaipuelua, sa whaatasi si mona Peteru, matoma waingoa ya titumo, manata nielu o le kana i Kalilaia, mata rio se peteo manisi o na soo e tōrua. O le moni mau Ioane, e tō fitu le au soo ia sa iai i le vai o tiperia. Aewa ai le le lisi le nā, o lo iai tangata e soo e tō hono. Matoma. A le mānea foi o le lisi lea, awa o soo ia e tō hono, o soo ia o lo au fiaisi mona Peteru, nata nienu le kana i Kalilaia, whamai o atali o se peteo, o ai atali ia o Ioakopo, ma Ioane le apostolo, le atu sia le tusi. Whamai e iei fo i maisi soo e to olua, o le moni mau Ioane, o soo i e to olua, o ane te rea le uso Peteru, ma Filipo, awa o soo ne e to ono, o la toia na muai vala awina Iesu e whai maso. I mata upo e mua, kai pe fasu matasi o le limas fulu, o lo whaapeo na iei le moli mau i ulua i soo na vala awina pe na whai maso a le li whaula. I le moli mau a Ioane. Ai olo iei la matoma. Ai sea, musu atoma e toi misi se mea e tasi. Wa avea lona le au awina o ia ma le iai le vai aso le na te anei i le awai. A le la mutatu va aia, wa iai le to ono lea matoma. Tatu va aia fo i le whaasolonga o lisi, e mua a Peteru, i le whaasolonga o lisi a le au so i le tuspa ia, masai niana mua le to atolu e pitusilio na lata i a Iesu oilea, Simona Peteru, Jacopo, ma Ioane. Ai le lisi lea, mua Simona Peteru, so oi matoma. O ai Simona Peteru le na whaafiti. A oi toma, o toma le talitonu.
Pe se ata fo ina le a mai ata I tātou, le alofa o le atua a. Whapea ona tu waita ngata I e tōlua, o le sina whaafitia, o le sina le talitonu. Ai eva ai le alofa o le atua na toe whaae mai ai nei soo, ina ia whaamaoni e te oe mao le tangata whaitau, le alofa o le atua. Amen. Verse 2, it tells us about the 7 disciples, and we understand that the 6 out of the 7 disciples, there's 6 of them that are already recorded by John. So it says there that there's Simon Peter, there's Thomas, we read about last week, there's Nathaniel of Cana in Galilee, there's the sons of Zebedee, and we know that the sons of Zebedee are James and John that's writing this gospel, this book. And it also says, and 2 other of his disciples. Now we can recall from John chapter 1, verse 40 through to verse 51, that those 2 disciples would be Philip and Andrew. So Andrew is the brother of Simon Peter. But included in the 6 from chapter 1, we also read that by chapter 21, there's also the 7th disciple, and that's Thomas. Now Thomas, he doesn't want to miss any other opportunity with the Lord anymore. That's why he's here. He's following the top 3 G's. Wherever they're going, he's following them. He's making sure this time he is present. But praise the Lord, because if we see the list of disciples, commonly throughout the apostles and their accounts, the top 3 disciples that are commonly known to everyone, or to us as readers, is always Simon Peter, then James, then John. They're the ones that were part of the Lord's inner circle. But we see this list, and Thomas, he makes it to number 2 in this list. But we even see who is Simon Peter. He's the betrayer. And who is Thomas? He's the doubter. But the betrayer and the doubter make the top 2 lists of the disciples. And it's just another insight into the heart of the Lord. No matter if you betray, no matter if you doubt, that the Lord always somehow brings us back into the fold. Praise God. And we praise the Lord for that. And I praise the Lord that I'm back in the fold because of grace and mercy. But as we read the story, au tato whaitau pea, ona, o le manatu mua, o le whaatamala ma le leo sitai, whamaile whaiupu e tōru. Ona whaiatu leo Simona Peteru ia te ilato, o te alu, o te whamota. O le whaatamala ma le leo sitai. Whamai Simona Peteru, o whaiatu ia te ilato, o te alu, o te whamota. Wa ngalo ia Peteru, upu ia na whaiatu a Iesu. Le afi ina wa whaali Iesu ia te ilato. Ma whape atu Iesu nta koe lua suru whai koe lua sumatasi. E whaapea foi ona o awina atu o tau. O upu ia Iesu. Whaapei ona awina mai o au ele tama. E whaapea foi ona o awina atu o tau. In verse 3, Simon Peter says to the other 6, I am going fishing. What's happened here? There's a sense of failure, or sense of fail, big fail, and disobedience. Because Simon Peter is saying to the 6, I am going fishing. He's totally forgotten about the words of the Lord after his resurrection in chapter 5, verse 20 and 21. Peace to you, as the Father has sent me, I also send you. He's also forgotten what he said back in Matthew chapter 4 and 20, Luke chapter 5 verse 11, that when he saw the great miracle that the Lord had performed of the big catchment of fish, Matthew and Luke says that he left their net and followed Christ. He left everything and followed Christ. Peter had quickly forgotten that. Wa ngalo ia Peteru lana le mea na o ia te ia ina ua whaatino Iesu le vāwenga i le whaiwhaiva ina i le uruwai wala au na wala au ai Iesu ia te ia whamai le moni mau a mātai o e whawhai koe lua sfulu whamai ua ina ua wala au hina whaola whamai ua tu ua e Peteru o la upenga ma muli atu ia Iesu whamai le moni mau luka ua tu ua e ia mea oma ai muli atu ia Iesu a le ala mea watupu i le vālea o le toetu mai o Iesu, ma le whaatalitali o le au soo, manatua, fast food waso na ia Iesu i le lalolangi.
ona fioa ele o ia le langi. E leo au maia atoa e apostolo, po a mea na tutupu I lea fasful waso. Ai olo au maia e apostolo, sa iai te mi na le iai Iesu male au so. A tonu safa a pea I Peteru, ia leo tatu wha tani lungo le maunga. Ai le ia film, e le toi wha hali ma ia le wha ola. Lea lan whai atu ai, au so, o lea o walu e wha mota. Peo le loto ato le tangata lea, pe e le tau fiofi pe iei alona manatu waanga le ia, le lau wa umi kele tangu tato le toi wa ai a Iesu, a tonu luas fulu aso talu ona tea le vaitamina, le aso na wa ai ai Jerusalema, ia le lau o mai Kalilaia, le lau whaatali le maunga, fiu e whaatali ia toi fo I loa pe teru I le whamota. We don't know what Peter was thinking, but we know that in the 40 days, Jesus, the Gospels and the Apostles talked about how Jesus appeared to the disciples and the believers. But it doesn't tell us what he did every single day. But we can imagine that from Jerusalem back to Galilee, there was a period there where Jesus was not with his disciples. And so therefore Peter could have easily thought, okay, we're on this mountain in Galilee, other 6 disciples, I'm going to go fishing. So peo iolo au mai mo I tatou se ata, wa ngalo atoa ia Peteru le mea na ia tu uai, o va venga na ia va aia, o mea umana tau si ai lato e Iesu. Ai pe falling mai wa toi fo ia nga I le ngaluenga sa masa ni ai. Pe wa falling mai wa toi fo ia ngaluenga sa sana faia mua. Peter now looks like he's returning to his old trade. Because remember, Peter and a lot of these disciples were fishermen by trade. Because what do they say to Peter? They say to him in verse 3, we are going with you also. E leo whamatala mai foi po whea nei iai neisi to a wha. Ne mantu e to furu tasi I lātou a tonu na noforo to a wha nā mausita I lungo maunga. Ai leo ta ua mai le upo lea tua. Ai leo to a fitu lea. O leo mo e wha ngota. O leo mo muli ia Peteru. Amen. At the end of verse 3 it says, they went out and immediately got into the boat, and that night they caught nothing. For mai whai unga whai ue tonu, for mai whai atu Peteru o te anu te whaangota, for mai le sito a ono, tātou te ofo I maoe, ai for mai le unga, ua lato o atu, o na lato o ae leo le I le vaa, ai lei maua se ia se tasi I le pō. Uso matua whawhine, ai whatamala ma e leo si tai, e le manuia se mea e te whai. O lea o onga naolo o maua mai I le vaenga lea a. Na ina sila fia na le au so o le whaamatalanga ma le whaamatalaina e Iesu, lea lo moli mawai mātai o. E iai le maunga na poloa I ai Iesu tau te whaatali ai. A le whea le mele o lo iai lātou, o lo iai, o lo whaangota o lo iai le vai o tiperia, e le o se maunga. O le ale taunu unga, le ai maseia na maua. O le ata uso matua whawhine, o le fina ngalo ato le atua lea watu ina mai ate oe ma o le tangata whaatua tua. E manuia pe atatou usita. Praise the Lord. Amen. Because at the end of verse 3 it says that they caught nothing. So brothers and sisters, beware of disobedience. Yeah. As a believer, beware of disobedience because of where God has called your life as a believer. If you walk away or if you choose to go back, then you'll actually see no success. Yeah. It will be a big fail like Peter. So that's I guess, in other words, it's a warning for us as believers, right? Because Jesus only showed himself to believers after his resurrection. Amen? Amen. So, vaenga lona lua. O le tātou mata, o leo o tātou whaalongolongo, I le whaatamala ma le leo sitai. I say tātou whaalongolongo la, I leo sitai I le rii a. So we've now heard about the failures and disobedience and what happens. You'll actually see no success. You'll just see a big fail. But then the Lord shows up. Yeah. Praise the Lord.
Se tato fai tau mai fai upo e whā, se i o fai upo e walu. A maua tu sifa mon mole, tato fai tau ia. Ua le tai au. Ua tu Iesu i le au vai. Ai le loa i le au so o Iesu lea. Ona whetara Lai i atu lea o Iesu ia te latou. le whana aue. Pe ai ea ni a o tau mea e ai. Ua latou tali mai a te ia. E le ai. Ua whetara i atu o ia ia te i latou. Nā la fo ia le upenga i le tui ma tau o le waa. Ona o tau maua i lea. Ona latou Lafo lea. Aua le tue mawhai i latou. Ona to soai. Ona o tau mafa o ia. Ona whai atu lea o le so. Walu whainga i Iesu ia Peteru. O lea ni i lea. O whaalongo Simona Peteru. O lea ni i ia. Ona ofu lea o ia i lona ofu. A wāna whaasau o ia. I le ua oso i le vai. A wau mai si so i le vai titi. A wā e le baba mamau a uta. Pe lua se lau o kupita. Ua toso mai le upena. Ua iai ia. 4 to 8. But when the morning had now come, Jesus stood at the shore. Yet the disciples did not know that it was Jesus. Then Jesus said to them, "Children, have you any food?" They answered him, "No." And he said to them, "Cast the net on the right side of the boat, and you will find some." So they cast, and now they were not able to draw it in because of the multitude of fish. 7. Therefore, that disciple whom Jesus loved said to Peter, "It is the Lord." Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his outer garment, for he had removed it, and plunged into the sea. But the other disciples came in the little boat, for they were not far from land, but about 200 cubits, dragging the net with fish. O tātou wāwa ai le whaatamala ma le leo sitai. Ai se tātou wāwa ai I leo sitai I le li'i, o le manatu le lua. We've seen failure and disobedience, but let us look at obedience unto the Lord. And that's what we're going to look at from verses 4 to 8. Yeah. Fa mai le whai upo e whā. Ua oi le tai au, ua tū Iesu I le au vai, ai le I loa e le au soo o Iesu lea. Ua tū Iesu le au vai, a tonu na alu Iesu le maunga, le ai ma le au soo a. Lea la ua tū o le au vai, ai wha mai e le I loa e le au soo o Iesu lea. Ai sea, lea wa tātou I loa, wa iai oia I lona tino so I tū. Wa iai oia I lona tino mamalu. Okay? Yeah. So we now know that as Jesus stood on the shore, we don't know, Jesus might have gone to the mountain first, they weren't there, comes to the shore. No, sorry, I don't want to add my words, but you know, Jesus stood at the shore, and then the disciples did not know it was Jesus, and now we understand why. It's because he's in his resurrected form. He's in his resurrected body, and he's in his glorious form. If I made a point lima, ona whetala I atu leo Iesu ia te I latou, le whana we, pe iai ea ni a o tou me ai. A tātou whaava ai le upule nā, e leo whaapea ona tala no Iesu pe o tātou, ngā le whai mai, o le wā o uta matai, pe lua se lau pūpita. O le umi o le vāle nā, pe se lau mita, a. So me mamao, whai ala sina mamao I tai o lo iai, ia le au soo. Ma Iesu le tu atu yuta. O le wala au la le whaola, o le matua wala au leo tele a. Ma wala au atu, le whana ue, pe iai ea ni a o tau mea ai. Ma le sila fia le lea Iesu, le ai ma se mea ua maua. O le upu lea lo whanga mai, o le upu lea lo whanga mai ele tusitala, o le whana ue a. Le whana ue le upu e leni. E leo whaapea ona tutusa ma le whana, le whaonga mai le Ioane mtapu e sultolu, fai po tolu suma tolu o le whanau ngai mai ina o le awao malana vasenga pe o le winga ngā upu e leni o lo whaonga ina I le mtau pe suma tolu ina ua mulu e Iesu vai o na so ai e le I whaonga ina fo e Iesu o uso mana tua le na whaia Maria alu e whai I o uso ai o le upu le o whaonga Iesu I le whana ue I le upu e leni o lo whaapea na tusia I le upu lea e whaatatau I se tangata e lei
matua le lei pe wha matua ina le mawhau. Lono winga. O lo wala au o ie au so o le whana we. Po tangata e lei matua lava le au au ina. Po le whana ue e lei matua lava e whio na wa o ina o tau. Le whana ue wa maua e ni tau mea. A pe o le whalong tā a. Se pe o le nganga na o le o te whia watu le tai au le nei. A wao le whatamala ma le leo sta. Le ala wa tu Iesu I uta. Wala a watu I tai. O le mamau I o le mele whai ma I hele whanotanga. A tonu na manatu Iesu no whai aku le leia kau ke whelua I le mauma. Le ono sai. Le tau fiofi Peteru. Sauma au mai le si au soo. Ona whai atu le Iesu le whana ue. Wha mai whai koe lima. Pe iai ea ni a o tau mea ai. In this verse 5, Jesus calls out to his disciples who are fishing, and it says about 200 cubits, and so that we can understand that distance, it's almost 100 meters. So Jesus is at the shore, so he's had to yell out to his disciples who are nearly 100 meters into the water, into the Sea of Galilee, and he says, "Children, do you have any food?" And the definition of children here, the Greek word, back in John 13:33, he actually says children. He uses my children there as well. But the Greek word there is between a teacher and students. So it's a very close relationship he uses there. He doesn't even refer to them as brothers. And that's what he told Mary Magdalene. Tell my brothers that I will meet them. That their father, my father is their father. My God is their God. Remember that? Yes. But here he says children, and the Greek definition of this word here, it actually refers to an immature child. Yeah. So he's almost like saying, "Hey, you guys, how many times have he's saying, I told you to go to the mountain, but you are now fishing." So he understands his disciples, and I just want to paint a picture between the Savior and his disciples here, and even between us, tēnei o te me whānamo te tai fo I tātou I lea li. Ai whawhetai lea lofo lea li. Thank the Lord. Because he says, "Do you have any food?" What do the disciples yell back? No. No! For mai also, ele ai? Ele I maungi mako mea ai. Ole manatu I le nei tai au. O le tali ele au so e whamalosia I foi oe mau I lo tatou o langa o si tai. A whai e te iloa e te le o iai I le whinangalo o le alii. Ia vave tali atu I le alii. Le ai. E le maungi o mea ai. If you know that you are not in the will of the Lord, we need to be honest with the Lord. Yes. Honest with ourselves, honest with the Lord, that I can't do it with you, without you. Hey. They yell back, "No." Because what happens next? Jesus says, "Cast your net to the right side of the boat and you will find some." E tali atu I le alii e te lema whaia. E tali atu I le alii ma talo atu I le alii. Mangalo mai au se sele mea le wanga I ai. O le ale tali mai o le atu ia te oe. Fa mai Iesu. La foi le upenga I le tūmatau o le waa. Ona o tau maua I lea. O leo langa ustai I lea li. O leo langa e tali mai lea tua. I lona fina ngalu. Amen? Amen. The Lord answers according to his will. It was the Lord's will that they catch those fish. Praise God. Nā lea le tali mai lea li. Fa mai le whai ono. Ona lātou lafo lea. A ua le toi mawhai e I lātou. Ona tosoa e. Ona o le tau mafa o ria. O le te lei o le whaamanuianga le rii a te oe pēa e savali e tusa malona finangalo. What was the Lord's answer? Cast it to the right. So they cast, and now they were not able to draw it because of the multitude of fish. When we walk according to the will of the Lord, then obedience becomes a blessing for us. So that what we learn here is that when we move away from what God has called us to do, everything fails.
It's a big thing. But until we come back and say, Lord, I come back to you. I can't do anything. No, I haven't caught anything. Then the Lord will put us back on track. Amen? Ole vavenga fo ile na tatou vai ole vavenga le no na valu ile moni mawa Ioane. Mana tu e fitu vavenga o moni mawa Ioane lana tustu singa men ta pue lua le na tatou vai ile wa I vavenga I kana I Kalilaia. Ole vavenga le na tupu ina ua toe tu mai o ia. Ile mau oia. Fai pue fitu. Olo iai le tangata le ua fai ngoa ina le tusia Ioane. O le naso o walo faina Iesu. O ai le tangata lea? Ioane. Praise the Lord. Good Dios apali. Fa mai ona fai atu lea o le naso o walo faina Iesu ya Peteru. O le ali lea. Then verse 7 says, the disciple whom Jesus loved, we know as John the Apostle, said to Peter, it is the Lord. Amen. Atonu na toi manatua e Ioane. O le vavenga tonu alea na faia. I le mta upu e lima o le luka, ma le mta upu e wha o le mātai o o le vavenga lea. O na iloa lea e Ioane, o Iesu lea. O na whai atu lea Peteru, o na whai atu lea o ia tei, o lea ligi lea, ai tato wa ai le tangata lea Peteru. Whamai, ua whaalongo si mona Peteru o lea ligi ia, o na ofu lea o ia ilona ofu, a wana whaasau o ia, ile ua oso I le vai. O ai le tangata lea o Simona Peteru. Manatua, o le tangata lea tātou te waaia lona winga e lena whape atu ia Iesu. Lea, awana o vai, au ulu se hio I le lofi o vai, whamai ia Iesu. Iesu lea, e ui na whawhiti tangata uma ia toe, le te teo whawhiti ia te o Iesu a. Peo lona loto nau tai, lona loto lea le tau fiofi. Ile tai au lea, tātou te vai anawa. E le sui are loto lea Peteru a. O lona loto lava lea e tasi, na iai loa ai, ma ia malama iai. Ina ua whaalongo ia Ioane whamai o lea lii lea, whamai ua whaalongo Simona Peteru o lea lii lea, o no ofu lea lona ofu, a wana whaasau ia, ile ua oso ile vai. O le ale ata lea, o le ata o le tangata wailoa lona sese, wailoa lona nau, wailoa o le alifa ola lai tiuta. O noso lo le vai, se lau mita le va o la toma Iesu. E le fa tali Peteru sei au mai le va iuta a. Noso ale tangata lea, o lona loto atoa lea, fa aftai lea tua, na fa ngaina foi lea tua le tangata lea a. I lona loto lea le tau fiofi, you know, e fia lava o ia, tali atu ia Iesu, o oe o le alo le atua soifua, le ai o te le, whaafiti ia te oe, o na whaape atu le I tangata le aso le pōna whaamsino ai Iesu le vaveao, le o te le iloa o ia, o I nā tātou te iloa, le atau tangata lea, I le tala lea, tātou te iloa ai le nau le tangata ina ia toi o atu I le whaola, a wāwana iloa lona se E le manatu o ia I le whaiva le ua mau le upenga. E le manatu I ai. Whamai whai pue walu. A ua mai isi le vae titi, a wai le vā mau. Ma toso mai le upenga. Wa tu uai le si au so. A fia vave o I o le whaola. Ai sea. O le ata le au mai ai I. O le tangata wana iloa. Le mawhai o se mea. Ma le ata foi o le tangata ina ia vave o I le whaola. Uso matua whawhine. O le o langa usita I le. Ia mawhai o na tatou vave iloa la tatou whaatamala ma la tatou leo sitai. O na tatou vave li liu ma toi foi I le whaola. What we see here in verse 7 is that John says to Peter, it is the Lord. Simon Peter hears that it is the Lord. And the description that it says there describes Peter exactly. Because it says that he puts on his outer garment, for he had removed it, and he plunges into the sea. What does that mean? He was in such a hurry to get back to the Lord and be with the resurrected Lord, right? Yeah. And this is his personality. It doesn't paint Peter as this holy person. No, it actually paints Peter as
someone who was always jumping in, someone that said to Jesus, Lord Jesus, no, not just my feet, but from my head to my feet. He said, Lord, I will never betray you, but he ends up betraying him. That's the kind of character that Peter is. But we also see here that he didn't care. In verse 8, it says the other disciples had to come in with the boat with all the fish. Peter didn't worry about the fish. He wanted to get straight and head to the Lord, the resurrected Lord. Actually tells us a story about that when we are away from the will of the Lord, and when we are able to confess to the Lord and say, Lord, I did it wrong, I tried to do it my way, but that we hasten to come back to the Lord. Amen? That's the heart of Peter. He wanted to get to Jesus as soon as he could. That's why it says he plunges into the sea. Obedience unto the Lord. Amen? O le usitai I le li'i. O le toe fo'i o le tangata I le li'i. A me se lava I tātou le au so whātua. Le ima se si se lau paseni. E o fo'i a tea. E ima se si se lau paseni. Ai le taimi e te loa ai ua e se se. O le taimi le na e te whaamaulano me e toe fo'i I le li'i. Peo pe te rua. Whanati nati o na e toe fo'i. Aua I whatu ai. Awai umale amanoa. Praise God. Amen. Manatu lana e lua. Manatu mo mōre whatamala ma le leo sitai. A manatu e lua. O leo sitai, ya. O le matango whiri o leo sitai I le li. Praise God. Amen. So the first part of our sermon this morning that we were looking at was failure and disobedience. The second part was obedience unto the Lord. And we see this great miracle. And we see this great man of, the leader of the disciples, Peter. He jumps out and he plunges into the water because he wants to get back to the Lord quickly. And that's an encouragement for us, that we hasten to come unto the Lord when we know that we are in the wrong, when we failed the Lord. And I, for one, can raise my hand and say that I've failed the Lord so many times. But the point here is that if we are obedient unto the Lord, that we can come back to Him. Praise God. Mau fai koe iwa se mo fai pasuma fa pera no fai tawina ua latou tuksa o nei loa lea o le afi malala o le ia fo'i wa tunu wai ma le a reto. Whetara atu Iesu ia te ilatou au mai ia nisi ia ua outou maua nei. O nā wane leo Simona Peteru ma toso mai le upenga yuta ua tumu I ia te tele e lau se lau ma le lau lima ma le tolunga lau e ui lava ina tele o ia ae le I maa sai lava le upenga. Whetara atu Iesu ia te ilatou o mai ia I nā ai. Ai le wha maalosi se tasi leo so e whesili atu ia te ia o ai ea oe wawa latu I loa o le li I lava ia. O na maliu ane leo Iesu wa tango I le areto ma avatu ia te ilatou ua whaapea fo'i ma le ia. O lona whaali whaatolu mai lea o Iesu I ona so. Talu ona toe tu mai o ia na ie oti. The last few verses of our text this morning. Then as soon as they had come to land, they saw a fire of coals there and fish laid on it, and bread. Jesus said to them, bring some of the fish which you have caught. Simon Peter went up and dragged the net to land full of large fish, 153. And although there were so many, the net was not broken. 12. Jesus said to them, come and eat breakfast. Yet none of the disciples dared ask him, who are you? Knowing that it was the Lord. 13. Jesus then came and took the bread and gave it to them, and likewise the fish. 14. This is now the third time Jesus showed himself to his disciples after he was raised from the dead. O le manatu muli o le usitai e mawai le mafutanga sili ma le ali'i. Obedience brings great fellowship with the Lord. Lea wa tātou malamalama mawhaitau I le olanga o le tangata o sitai ia. Le olanga e toe fo'i mai I le fuafuanga le atua mo lo soifuanga. Ai wha mai o le sitai fo'i e te mawai le mafutanga sili. So te whitala noi le vaenga mulimuli. A wafa me whai pueiva ua latou tuta o nei loa lea o le afi malala o le a fo'i wa tunuai male a reto. O le whesili lea le tatou whesili ai le amatanga o le tatou mata upu. O le a se winga va aia I le vau Iesu Mauno so ina ua mawai lona toe tu. So remember right at the beginning of our sermon this morning, we asked the question, chapter 21,
what does the relationship between Christ look like with his disciples post-resurrection? And the whole of chapter 21 gives us a beautiful picture of what that is, the response to that. O I foila, tatou te mawele tali o le fesili le na a. Ona, a tatou va ai I le tausia e le alii o le auso. Whamei e tutala tau waa ai whamei o mai. Wa, wai loa le afi malala, o le ina fo I watunu ai, ma le aretu. Na tausia pea e le alii o na so. Na whawhanga ina pea e le alii o na so. I lona toe tū mai a. Whamei o mea malawa na lato mana na auai I lea taia. O le whailonga po le tali lea I le fesili o lo tatou. Whaita wina I lea mata upu muli muli. O le ale winga po le ase wa ainga I le vau Iesu ma ono so ina ua toi tu mai. O le tali sa lofa na unau le li whaola. Ina ia tausia le au so. Amen. What we see is the response of a Saviour that was so caring unto the disciples. Because we see that in verse 9, that as soon as they come to land, they saw a fire of coals there and fish laid on it and bread. Christ still had a caring heart for the disciples after his resurrection. He fed them. He cooked for them. Amen? This was probably one of the most amazing breakfasts that the disciples ever had. Amen? It was the post-resurrection breakfast. So the Lord still cared for his disciples. Amen. Fa mai fai pa skulu, o fetela ia te fo Iesu ia te ilato, au mai ia ni si ua auto maua nei. O le manatu tatou te va aia I, e ui lava na saunia Iesu le vavenga, na saunia Iesu le taumafutanga. Ai fa mai na ia moli manao atu pele au so, au mai ia ni si ua auto maua nei. O le ata o lo tatou maua I, e whaia le atua vavenga, e whaia le atua le ngaluenga, e whaia le atua lona fina ngalo. Ai ei fo le vaenga oi e whatima. That God will still do his will, God will create his work, but you and I, brothers and sisters, still have a part to play in the work of the Lord. Ka tatou mana tunatu le ata le alo au mai I, fa mai ua whaia Iesu le taumafutanga, and if fesili atua, au mai ia nisi ua auto maua nei. O le ata e ngā lulue fo I tātou. E le tu atu na o le vaenga le atua, le ai. E iei le vaenga tātou e whai. Fa mai le Filipi e lua whai pespuma le lua, ma le whai pespuma le tolu. Wha peano na whai tawina. E le ngata a ole nei, wa atili ai ona o, verse 12 and 13. Ia o tau ngā rulue a iai ma le matau a atoa ma le ngatete. Ina ia whaaolaina o tau. A wā o le atua o ia le ngā lue I tutonu iate o tau I lona fina ngalo alofa. Ina ia o tau loto ma ngā lue ai. Me ngā luenga ngā le atua uso matua whawhine. Me ngā luenga ngā po le whi aule nā o lo au mai le upo le atua le tai aule nei. Ina wa uma ona saunia le atua, le tau singa, ma le tau mafutanga, o lona au soo. Ai whai mai, au mai fo ia I ana tau maua. O le ata le olo o maua I, e ngā lue le atua, e le fesili ngia le vaenga le nā. Ai o le lui mo oe, e iai fo I lau vaenga e whatino, I le ngā lue ngā le atua. Na ne wha mai Filipi, upo Paulo, wha mai, ia o tau ngā lue a iai, ma le matau, ma le ngatete, ina ia whaolaina o tau. E le o ngā ruenga ina ia whaolaina I tātou. Ai, o le ngā ruenga tātou te whaia I te tono o le whaolatanga. Nā lefa mesu tonu, a wao le atua, o ia le ngā lue I te tonu ia te o tau I lona fina ngalo alofa, ina ia o tau loto ma ngā lue ai. Verse 10, Jesus says, bring some of the fish which you have caught. And I like that this reminder for us as believers is that God will work a great work. He will create miracles as we've seen in this story. And today God still works. Amen? We are all part of the great work of God.
But this verse here reminds us that you and I, as believers, also have a work to do. Praise God. Because when Jesus says, bring some of the fish which you have caught, he not only prepared the food, but he reminded the disciples, you participate as well in this work. Philippians 2, chapter 12 and 13. Part of 12 says, work out your own salvation with fear and trembling. That's not works unto salvation, but it's work out your salvation. It's for those of us that are saved. We must do the work. Yes. Praise the Lord. And it says in 13, for it is God who works in you both to will and to do for his good pleasure. Yes. That the Lord continues to do his will in the world today. Amen. In the church today, the Lord is still working. But at the same time, you and I as believers have a part to play. Yes. Praise God. That we too bring our part to the work of the Lord. We too bring our calling. We too bring the gifts that the Lord has gifted you with. Yes. We too bring our skills and our all of the talent that we have to be able to do the work, and we work together. Praise the Lord. It's a beautiful picture that is in that verse. Verse 11 then says, Simon Peter went up and dragged the net to land, full of large fish, 153, and although there were many, the net was not broken. Another part of that miracle. And I love the fact that it's so specific. 153 large fish. It confirms that John the Apostle that's writing this book was there. He was present. He was able to count how many fish there were. Yo o le masai o le upenga o ile tu tangata fai o tangata masani mameyo upenga o I fo I tato te whaamauni ai o Ioane Sayai o ia ma le li'i whaola yo o fai tau wina ia no lea au whaamota e kau au fai tau le leipe fia ana maua. So this is another account that John was present at this time. Whamene whai pue sumalua o maia whetala iatu Iesu ia te lato o maia ina ai le whamalosi se tasi o so if sili atu ia te o ai ea oe o au lato I loa o le ali'i lava ia. Verse 12 o I tato te mai le anganga o le whaola whamai upo Iesu le ngatana ia saunia le taumotanga whamai o maia ina ai o le tani o tato sili taone ne o le ale o le ase ma aingo Iesu ma ona so ino mabaila ona toi tu ele ngata ina ia tausia I lato e fa me fe pesu malua o mai ia na ai te fia mafuta ia te otou o te fia tala noa ia te otou te fia nofo I lalo ma otou ma tato ai fa atasi e au tu o le vaina muli muli o le ustai e mawaile mafutanga sili maleli. In verse 12 and we ask, obedience brings great fellowship, and we know that Jesus prepared, he cared, he protected, he looked after. And in verse 12, Jesus says, come and eat breakfast. What usually happens at breakfast? Great fellowship. Amen? What usually happens at breakfast, at the dinner table? When we come to eat, we come and be a fellowship. Jesus wanted to be with his disciples. He wanted a fellowship with them. That's another answer to our question now. What did it look like after his resurrection between him and his disciples? He protected and provided for them, cared for them, fed them. 2, he fellowshiped with them. Praise the Lord. Malvaina muli muli, whamai whakasuna tolu, whamai ona maliu ane lea o Iesu, ua tango I le areto, ma avatu ia te ilato, ua wha pia fo'i malia. O le vaenga lea e pitosili ona whaamanuia I nei lo loto. Ona, e le ngata ina ia saunia, o tausia, e le ngata ina ia fia mafuta ma I lato. Ai whamai o maliwane Iesu ma avatu ia te ilato. O le ale ata lea, o le ata o le au auna. Le ali'i whaola toi tu.
Le Berenice o le langi. Le alii ua toi tū mai lona tino mamamu. A whamea. Whamea na Iesu matango le areto, maia, maavatu. Oka se ata maaneia o lo tatu ali whaola. Whamea Iesu i le mātai o luasfuru, oi po luasu malvalu. Ala talia tangata le isawia ina ia au na mai tangata ia te ia, a ia au na atu ia mafua ina atu lona ola e whai na tongi ona. E o lava i lona tino wa toi tu mai. E o lava o ia o le keriso manu malo i le tuma mauma le oti. A le ale ata tato te vai e le tau singa o lona au so. Na ia au na ia te inato. Praise the Lord. In verse 13 we read that Jesus then came, he took the bread, he took the fish, and he gave it to them. The blessings of great fellowship with the Lord is that we read here that he still had a heart of servitude, a heart of servant, of a servant. He became their waiter at breakfast. This is the Lord of Lords. This is the King of Kings. This is the resurrected Lord. He not only provides food, he not only wants to fellowship with them, but he serves them. Obedience brings great fellowship with the Lord. Amen? Amen? So great fellowship with Christ for us, for you and I, believer, today. When we are obedient, we desire to have fellowship with Christ. Again, we can't see Jesus in the flesh. He is resurrected. He is our advocate. He is now at the right hand of the Father. But how do we fellowship with Christ? We fellowship in His Word. We fellowship in our time of prayer. We fellowship in those moments where we spend alone, just us, and Him, the book, and Him. But it's out of obedience. So obedience brings great fellowship with the Lord. Olo stai e mawaile mafutanga sili maleali. Roho lango stai ina ia e whamaoni lautaimi maleali. Lautaimi e whaitawina ma vai tonu ina ai le opua le atua ma e loa atili le finangalo le atua le whamaita avita i le ao a toa ma le pō. O te whaitau ma tausi au upu. Teo i lau loto lau a whionga. Lau temi te talo. O le mafutanga maleali. Amen? Brothers and sisters, we come to the end of our first 14 verses of our final chapter. But I wanted to end with the words that I had quoted from Philippians. Be encouraged this morning that you have a part to play. Amen? That you and I as believers have a part to play. When Paul talks to the church in Philippians, he also talks to us. Work out your own salvation with fear and trembling, for it is God who works in you both to will and to do for His good pleasure. Whai wina tatum ta upu le nei tai au i le upu na whaongaina me le Filipi e lua whai pesuna le lua se o sumatonu. Ia outou ngānu lue ai ma le matau a toa ma le ngatete. Ina ia whaolaina o toa manatua o le winga tonu o le upu na tatou ngānu lue au tatou iai te tonu o le whaolatanga le li. Whamei awa o le atua o ia o le ngalue i te tonu iate o tonu. I lona fina ngalo alofa ina ia o tonu loto na ngānu lue ai. Usoma tua whawhine whaamalosi i le li. Brothers and sisters, be encouraged in the Lord this morning, and may you be blessed as always by the word of the Lord. Tato tu lai whaatasi mai ni tai au. Tato whai wina i le te talo, and tato te talo whaatasi mai ai, a vea mau te talo, e tu ina tu wailo loto i le alipi, i le ni tai au. As you reflect on His word, as you've been challenged, as you have been encouraged this morning, pray this prayer along with us, and let it be your own prayer unto the Lord, and may you be blessed by Him in Jesus' name. Tato te talo. Vi ia oe te mā, ona o lau upu, o whaalongo ai, i le nei tai au. A vea, a whaamanuianga, ia te au. Le nei tai au, ta mā,
O lo o langa o sitai. Ina ia o. Whaalongo. Mawhaia. Lo fina ngalo. Ua o iloa nei. Ua o. Na o mia. Oe. Ua o. Toi sau. Iate oe. Tama. O te mana o mia oe. I lo uolanga. Avea Iesu. Ma whaaola. I lo uanganga. O te ola mo oe. Whaafetai tele. I lo alofa. Moa. Thank you, Lord. For your word. This morning. Reminding me of being obedient unto the Lord. Help me to live a life that reflects you. Thank you for salvation found in Jesus Christ. Blessed be your name. Now and forevermore. This I pray. In Jesus' name. Amen. And amen. Thank you, Lord. Whakataitele te mai le tai au. Whaiwina ngā luenga lawa o na alu male mana lau. Ngā lue pia oia nganga pa ia I loto o I lato uma o I whaanongonongo. A mei se foi se tasi ua whaia le nei te talo. Ngā lue lo nganga pa ia. Whaamala malama. Fesoasoani. Ma ia maua se mafutanga male tino ke riso male au whaatuatua. Ia vi ia oe. Nei maso me o I whaavau. Amene. Amen. Amen. Tele le atua. Ono Iesu. Thank you.